ibihe byiza n'amahoro y'Imana ku bantu mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubategurira katwizere ko mumeze neza cyane rero mu majyaruguru Rwanda mu majyepfo iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali abari Kongo abari za Uganda bari mu Burundi za Amerika n'ahandi hose turabashuhuje kandi tubaha ikaze kugira ngo tubane mu makuru tuba twabateguriye birumvikana ko tuba tubyutse tureba amakuru barimo kugenda cicikana mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga n'ibibera aho dutuye aho muri minsi turi kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko ibintu bikomeje kugorana ibintu bikomeje kuba bibi cyane nubwo hagenda habaho inzira z'ibiganiro inzira zigamije gushaka amahoro ariko ukabona yuko bikomeje kwanga amahoro akomeje kuba makeya hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka turebe amakuru avuga yuko rero nyuma yuko abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo bakoze imyigaragambyo bamagana ingabo z'u Burundi zirunze muri kariya gace ingabo z'u Burundi zaje kuba zagira icyo zitangaza nyuma yuko aba baturage bavuze ko rwozi babangamiye cyane kugera naho babura uko bahaha kubera ko ingabo z'u Burundi ngo zafunze inzira aba baturage banyuramo bajya guhaha ndetse n'inzira imodoka zinyuramo zizana ibiribwa muri kariya gace igisirikare cy'u Burundi cyaje kuba cyatangaza ko ingabo zacyo ziri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zafunze inzira ziva mu minembwe mu rwego rwo gukumira ibitero bishobora kugabwa ku mujyi wa Uvira no ku mupaka w'u Burundi izi ngabo z'u Burundi zigakomeza zivuga ko rero impamvu zafashe umwanzuro wo gufunga ziriya nzira ari ukubera yuko zakekaga yuko ishobora gukoresha ziriya nzira ikagenda igateza umutekano muke ku mupaka w'u Burundi ndetse no mu gace ka Uvira. Iki gisirikare cy'u Burundi cyatangarije itangazamakuru yuko mu cyumweru gishize abatuye mu minembwe bakoze imyigaragambyo koko ikomeye yamagana ibikorwa byo gufunga inzira bivugwa ko byakozwe n'ingabo z'u Burundi nabo bakorana bikabuza ibicuruzwa by'ingenzi byaturukaga cyane muri Uvira kugera muri kariya gace. Abigaragambyaga bagaragaje ko ingabo z'u Burundi zafunze inzira mu duce twa Mikarasi Point Zero n'ahandi hatandukanye bagasaba ko izo ngabo zasubizwa iwabo ntizikomeze kwivanga mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se by'abanyekongo. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigadier Gaspard Baratuza yavuze ko yabwitangazamakuru ko nta musirikare n'umwe w'u Burundi uri mu minembwe ahubwo impamvu bafunze ziriya nzira ari ukugira ngo hatagira abaturuka mu minembwe baza kuhungabanya umutekano muri Uvira no ku mupaka w'u Burundi. Yakomeje avuga ko iyo myigaragambyo yateguwe n'abashyigikiye abanzi b'izo ngabo z'u Burundi ndetse bakaba ari bo banzi b'ingabo za Kongo cyangwa se b'igihugu cya Kongo ubwo bari bashatse kuvuga iyo mvuzema mujye mwumva icyo shatse kuvuga bityo bakaba barabonye ko rero ngo abo banzi bashobora gukoresha izo nzira ugasanga bageze muri Uvira batumye umutekano wabo uba mubi ndetse bagahungabanya n'umutekano ku mupaka w'u Burundi. Bagakomeza bavuga yuko rero ngo abo banzi baje kuba bakoresha abana n'abagore ngo barabafata babashyira mu mayira ngo nibigaragambye bakaba ngo barabikoze mu rwego rwo kugira ngo bayobye amahanga
mahanga bagaragaze ko ibintu bikomeye kandi nyamara nta musirikare w'u Burundi uri muri kariya gace. Baratuza yasobanuye ko abasirikare b'u Burundi barahitwa Muramva, Mugeti n'Amajembe. Akomeza avuga ko rero abanyamurenge baba muri ako gace babanye neza n'ingabo z'u Burundi kuko ngo n'amasoko barayarema nta kibazo, ngo usibye abo ngabo baba muri ako gace kandi ngo nibo bazamura urusaku kuko bakorana nabo banzi, bityo ngo bakaba baba bashaka kugira ngo babone uko babahesha inzira hanyuma bajye guhungabanya umutekano ku mupaka w'u Burundi no muri Uvira. Yongeyeho ko iyo point zero bavuga n'ahandi ari inzira bashaka kunyuramo bajya gushakira ibyo kurya ngo babone uko babishyira abanzi. Akavuga yuko ari nayo mpamvu bahafunze rero, ndetse nta n'umuntu wemerewe kuhanyura agamije kujya guhungabanya umutekano wo muri Uvira. Amakuru yakomeza avuga ko rero muri kariya gace karimo ingabo z'u Burundi zirenga 10,000. Ingabo z'u Burundi zivuga ko ziri muri Kongo mu rwego rwo kurwanya imitwe y'inyeshyamba irwanya abarundi, harimo nka Red Tabara na FNL Mpema. Zikavuga ko iyo mitwe ikorana na Twirwaneho ndetse ariko iyo mitwe yo ikabyamaganira kure. Ni mu gihe Uvira rero ari kamwe mu duce dufite agaciro kanini muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ubu kakaba gahanganye na Twirwaneho nyuma y'uko iyi mitwe ifashe ibindi bice biri hafi yaho ku ntera y'ibirometero hafi 100 mu majyaruguru no mu burengerazuba bwa Uvira. Baratuza yavuze ko Minembwe ari inzira ishaka gukoresha kugira ngo igere muri Uvira ihahungabanye umutekano ndetse no ku mupaka w'u Burundi. Ngayo nguko rero ibikomeje kugenda bivugwa hariya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, urumva ko bitoroshye, bikomeje kuba bibi cyane. Kora subscribe kuri channel kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku wundi, kandi niba ushaka kujya ubasha kubana natwe mu yandi makuru atajyanye n'ibi bibazo by'intambara, nawajya udusura ku Isimbi TV naho ahangaha kuri Hot News naho tuzajya tubagezaho amakuru ajyanye n'ibibazo by'intambara birimo kugenda bibera hirya no hino mu bice bitandukanye byo kwisi, cyane cyane ibya Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika bigiye binyuranye. Kangane ku musozo rero mbabwira ko mbakunda cyane, kandi turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka ahangaha kuri Hot News TV ndetse no ku Isimbi TV. Naho munyarukiro nyamuneka utari wakora subscribe nahayikore, kandi udukurikira ku Isimbi TV muzi nawe utari wakora subscribe ahangaha mumubwire nawe yihute kuhakora subscribe, hose tujye tubasha kwibanira mu makuru agiye atandukanye. Ngenda cyari mu ngwanyu Mr. Habu Big Baby Mandi Dijoke, naho mukanya mu yandi makuru n'ibindi biganiro ndakomeza kugenda mbagezaho.